قروي في الراب كيسين من ربي يجارو هم مسجد أكثر أمور من لا يسين جتاجرني إن شاء الله قويا نران تناقا قويا جبا في قويا قدانا خلت ما نتقابل تما إمام مني دي دعاتا خان قدنا هرجع بارا دفن شيخ عثمان دريدا ستافيرا فليتفضل مشكورا وما جوينا الله أكبر شيكوتين بايدا هندف على يوجان لون تنوما هندف مر يوجان كون تنوما جان شيكن الرا باورميا تنافني جدوبلا أسيت تنافني شيكن سلوندا ولينجو يتدبنس ilman baay'ee ilman hedduu qabaabban yaa ilman kiyya ana beeleesinitti hin dhiifne isintu quufoolitti hin dhiifne jeenjaan daqiiqaa walii muraa walii hambisaadha akka isaan dubbatan ergaa itti dabarsuun barbaada Allahu Akbar akkasitti gama sheekhaati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة الله وسلام على من أرسله الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حواس خينيا خديرا في دلا خطيقا في قدا وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كينيا الحمد لله ثم الحمد لله ربي خينيا وهند درا قلتهم فلنا الحمد لله رب العالمين جاء الحمد لله رب العالمين akka dhufichi bakka kanaa gaannu haaree amiti tarkaanfattanii akkuma sheeyini keenya she'amiin ibruu jaanii khilleen dhawaa ta'anii miila godhate akkuma jaansanii deemtanii bakka kana geessanii ilmi dhalate yoo rabbiin umrii isaa kanneen guddataa jaan deemtanii bakka kana gayuudhaaf rabbiin haa galatoomu sambuuda warra ragaa bakkatti kanatti hedduu laffee namallee akka bakka kana dhufu godhe isaanillee ni galatoonfannaa hawaasa keenya wanni guyyaa har'aa dura nyaadhamee dhume takkaa ka amma qabdan akka keeysaniitii miti akka waan takka kanama birooti wanni hafee jiru kun wanni keeysa iyyoonii fi jaame waan maziida kanatti gartee baaftan waan madarasaa jaaru jirtanitti baaftan wanni khayriidha keeysatti handhatan wanni namaa olaftu akkuma nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam reeytii qalee miila tokko malee hoggaanii fi gartee fite Aishaa hangamtu nu hafe jennaan waan miila kana malee maaltu nu hafe hirtee fittee hii jennaan dubbiin faallaadha hundaa ol kaayyenne miila reeytii tokkichaa kana malee hii jeen nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam kana nama inni ta'uu fi deemuun beekamnee ja'aniin hawaasa keenya wanni ufitti himtanii dhibbarraa hanga dhibbaa takkaa dhibbaa ol beekuu qabdan masjidni madarasaan halaqaa ilmii bakka ilmiin itti qara'amtu alabaa ilmii nama ilmii qara'u ulamaa'ii biyyi qubsiiftu miindaan isiidhaa yoo jireenyi waan sanii hawaasa ummata isliminnaa himatu ha magaalaatii fi ha baadiyyaa ha naggaateetii fi ha dafkaan bulaa ha qotatee bulu jechu ha tiifattuudha namni diin akka inni hin banne godhuu qabu ha fuulduraa fi ammallee ifitti himuu qabdan ansaartonni zamanaa naggaadee teenyaa fi warra dachii dalagatuu fi tiifattu masjidni miindaa namni irraa eegatu nuhuu bakka kana taa'u bakki ilmiin itti baramtuus akka nama biroo irratti achi hin eeyne horiin abbaa hedduu alaan galuu ja'an horiin abbaa hedduu qabu alaan galu ja'an ala waraabeessi nyaata akka masjidninii fi wanni adda addaa akka san nu duraan taane akka bakkattii kana itti yaaddoyne nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam jalqaba yogguu madiinaa galan
منو في درة والنيسان جارا مساجد ربيتي تربي دلقنيتي سمود دفيد دبران ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نبي موسى درك مسابهتي وانا تدلقي نانجت دلقيتي أما أمو بيلتنا جرتي هي ربي جين نمني درك مسابهتي سمود ربي إني لما أنزلت يا ربي وان مفتي بيلا نباسي جا جلقبا قرمو في تيادا وربي بباهن جلقبا خناف osoo khayil kee soddom qabu suwaakaa muradhajee gaaran baane khayil kee takkaa suwaakaa gaara behee jaan akkasii akkan ta'an fardi yogguu horaarra kayawwaan deemuu beekee ja'an arra ummanni lagga xaafoo maaliif nu yaamanii nu hundinuu gartee ni beeyna hedduu galatoomaa isaaniin jenna maziida waan itti hafelle إن شاء الله خدوم غرتيتا أبان المرة كير كفتة نفما فركفتة ربين إن الله لا كل شيء قدير وسمك سجيرو إن تنصر الله ينصركم أين وانك يخنا مغانا أبتا مالك قرب سوانك يانا دلقا جيشو ربين سبحانه وتعالى نلالودا الدنيا نكندين مكرا خنافو واني أرما أررتي أسي وليدامنو مساجدا في مدرسة ياجبانو خيستو أماس وانا بان كينيا مفتين كينيا علماء بكجرو شهادم طول ربي رحمة إيساني يهاقودو واني علماء قرقودون أمانو خيس جيراني في وري الدنيا راقلني واني إيسان دامتان برنوت الجبات داهي أنا واصل لقد آفوتي واني نين آمولا ميسان برنوت برات دا salaanni soomanni hajjiin zakkaan hundi isiitiitu barnootatti haajama namni waan beeyne waan inni balleeysuutiitu irra hedduudha jeesan albasri rahimuhullah alfarqu beynana wa beyna albahaa'imi kitaabullaahi azza wa jalla nuufi beeyladaa jidduu wanni jiru quraana rabbii qofa jeesan albasriin beeyladaan qonqo nyaatii fedhi qabdi namnilleen qonqo nyaataa fedhi qaba yo quraanan qara'insi fi re'een takkuma gartee taata kanaaf yoggaa baradhaa jenne sami qilleensa kana gubbaa sheekootiin hedduu jira lafa tanallee hedduutiitu jira hawaasa kiyya ka islaamaa awwanniniin isiniidhaam akka bakkattii maallaqa irraa dalaynu haalaal barbaannutti nama ilmii irraa barannu nama qilleensa irratti irraa qaraan خلفتي سراقرا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نما بدا في الرلالة أكم ربي سبحانه وتعالى جان أماس سفيان الثوري تكان ممبر أمة سلفا خدبري قاب تكون نمني تكوبي قال حدثنا أفنان تنانا الرئيسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتانا هم جنان فوقي أكنمول نخرتاي أسو درجان قبلني سنني نما يراقر عن بيخون أكنما فوقي الكروتي درجانا آخر الزمان كيس جرى زمني والاتلاق ميجرى أكنما هم دجل متاك بطني نما علماء الربسو نما علماء تيسو نساكي زيهم دو علماء الربسو خناسا يوسون جنة علماء بيتي قبضو حكا دكتور جيلان حكا شيخ إبراهيم برزاندي كينيا حكا شيخ أمين برو علماء قلبي علماء قرقودو دوران كيسا يرتو جير جولي زمنا تكا أزبه تأسوني سي عالم معرب سودا إلين سأكسي في الرائقة هنو خانو مكا غرتي رايا كينيا نمدي جرو خانا في خانو مكا شيخ أمين برو خانا إلين سأخانا الرائب سا من النساني أمتسا شيكو تمتي ستنان إخوانا جانين أكيف الرائدا لكوب زمنا بارنيسي يتني مواجهتين أفان زمناوي لكم زمنا أما يجوهان إخوانا يجون بارتي تكت سياساتي تموتماتي بكبيرتي بيننا نتي مكان كينيا سنة والجماعة نتي مكان كينيا مسلم
nadhagee ajirtanii biyyan nadhagee ujirtanii dhukkuba kanaan magaalaa fi baadiyyaa wal ga'u jira akka kiyyaa kan ol baasanii haasa'uma kiyya kana akkana nuun ja'a jaanii arrabsan maa na arrabsuu miinallee dhawan nama narra caalaa dhawamesan nabi muhammadii alayhi salaatu wassalaam arrafame kanaaf bakka deemnuu walii dhaamne shi'irii akka gartee obboraayya obboleeysa keenya hedduu jira gartee munashidoonni warri bakka kana jiran nabi rabbi alayhi salatu wassalaam yasaanii hadiisa muslim keeysan meenarra qaray ji'ee beeytii dhibba tokkorratti hii mee idey ubayyin ilma ka'ab ammaas abdallah ilma rawaaha ammaas hassaan namoota meeqaa jira shaa'irri gartee ergaa rabbii ka ummatarra arrabsu ka gosa isaatiis beeku kanaaf dhukkuba zamanaati khawaarijaa ahbaashi ayya fidhaqi nuti maqaan keenya muslima nuti maqaan keenya ahlusunnati wal jamaa'aadha akka dhukkuba kanarraa ifeeynu akka sheekootii beeynurra qaraanu qilleensa kana gubbaa fuutee bakkatti dhaltuun si eegaa je'een jaanqaallichi yoo intalti takka dhuftee baatii lama dhaltee ilmoon san keenyuuti an biyyo keeysanii keenyuuti waan hin taane rimira fuutanii bakka birootti bakkitti dhaltanillee hin jiru zamana kana kanaaf dhukkuba ifirraa eegaa dhukkubni zamana kana gartee biyya keessa faca'u jiru gartee kana khawaarijaalleen bak maziida keenya nutti hin dhuftu walaala gartee teessi tunoo maxxanteetuma maziiduma kana keessa teessi firraan harka wanni maxxanneedha fakkaatti kanaaf dhaamsi biyya guddaan kana warra gartee diin irra jabaatu rabbi isin haa taasisu khayrii hunda wali rabbi isin haa qabu warra maziida kana gartee xumuratee bakkaan ga'ullee rabbi nu haa taasisu warra diin baratu rabbi nu haa godhu namni amma jaarraa amma jirru kana keessa namni diin lallabatu nabi rabbi alayhi salatu wassalaam hadiisa riwaayaa tirmiizii osoo nabi muusaan jiraate isaan ballatu tawraat jala deemuun jee quraanuma kiyya kana taate malee quraanni ganaa dhufu tokkollee hin jiru hadiisa muslimitti kayfa antum idaa nazala isa ibnu maryama fiikum wa imaamukum minkum gammachuun keessan gaafa isaan ilma maryam dhufe imaama isin taatanii fi salaachiftammee akkamii isaan ganaa samii dhufu nu booda dhaabbateeti salaa takkaa'u faatihaadhaani ejjee salaata quraana keenya shari'aan tun hin jijjiiramtu wanni haareenni ganaa dhufullee hin jiru tanaaf waliin dhabina tokkummaadhaan deema waan gosummaa jedhamu dhukkuba gosummaan deemuuni gosummaanis hin deemina gantummaanis hin deemina waan shari'aadhaan faallaa aadaanis hin deemina keessattuu waa'ee nikaadhaa olomaa afatu waa jira hara gartee olomaa afatu waachi deebisa imaamoottiin darasaan waa'ee nikaadhaa waa'ee kalibaadhaa masaalaa olomaadhaa teessu akka quba ittillaan dhalaa takka takkaa jirani kaa nama birootiin kaan heerumtee garteete amma harmarratti hakkaasuus hin fedhu wanni fatu waadhaa olomaayidha gartee qabdi ammas shanyiitaanii biitaan dubartiin walitti hin neqin osoo nikaan irraan dhumin
akkasuma kabajamtoota munshidoota keenya kabiyyi teenya qabdu hundi keessan baga nagaan nu dhuftan anaa dhufuun isiniin jechuu barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabajamtoota keessummoota keenya kan biyya adda addaatirraa naannoo adda addaatirraa waamicha keenya dhageessanii asitti nu argamtan kan dhiiraa fi dubartiidha baga nagaan nu dhuftan isiniin jechuu barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanatti aansuudhaan kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya masginni keenya masginni Abubakar Siddiq kan ganda Mariisaa keessatti argamu kun hujiin isaa kan eegalame ji'a 11ffaa bara 2013 amma waggaa 2 fi guyyaa 16 jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Hujii isaa kana eegaluudhaaf sababni keenya kan gartanii nutti tahee iddoon masjidaa waan hin jirreef iddoo mana barnootaatti yeroo jalqabaaf mootummaa keenya kan bulchiinsa magaalaa gaafachuudhaan salaata keenya salaata shananii fi akkasuma salaata taraawiyaa yeroo jalqabaa waggaa dhufne mana barnootatti salaataa turre jechuudha. Kanuma sababsachuudhaan erga salaannee soomana fixannee xumurannee booda iddoon kun iddoo mana barnootaatii gadhiisaa waan jedhamneef qalbiidhaan rakkachaadhaa dhiphachaa kan waan turreef haa ta'u malee iddoon amma irra jirru kun iddoo kuusaa midhaanii waan tureef kan gartanii uummanni keenya hawaasni keenya midhaan keessaa raabsamuuf waan tureef iddoo kana kabajamoo addee caaltuu isaaniidhaa iccitiidhaan wanni kun akka masgidaaf oolu lafa jala waan mirkaneessanii jiraniif iddoon kun akka nu jalaa waan biraatiin hin qabamneef kabajamoo akkaan jaalannu sheekni keenya Sheek Jamaal Aliyyi naannawa isaa dhufee dhagaadhaan nu utubee nu jaaree jira. Allahu akbar. Ulamaa'onnii fi keessummoonni keenya kan asitti nu argamtan sheeka keenya kana galatoonfatanii barbaada irra deebine. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Iddoon kun gara tokkoon lafa duwwaa gara tokkoon immoo kuusaa midhaanii kan qabu yoo ta'u midhaan kana addaan qoonnee kuusaa midhaanii kana bakka lamatti qoonnee yeroodhaaf itti salaatuu turree jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Haa ta'u malee kanaan osoo jirru sheekni keenya kan akkaan jaalannu Sheek Abdul Fattah Sheek Usmaan yookiin Maashaa Allah kan jedhamu manguddoota ganta kanaa fi sheekanii fi imaamman walitti qabee waliin mari'achiisuudhaan masgida kanaa kuusaa midhaanii yookiin istoorarraa jijjiirachuu qabna moo qilbaa hin qabnu akkana dhiisuu qabna waan jiru marii yeroo dheeraadhaa erga geggeessine booda murtii waliigala manguddootaa fi imaammanii fi sheekan keenya murteessanii akka masginni kun ijaaramu waliigalanii jiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Masjidni sadarkaa kana gahuu keessatti warri gahee guddaa taphatan sheekni keenya Sheek Abdul Fattaan gahee ol aanaa taphatee jira. Sheek Abdul Fattaan gaafa inni du'e osoo hin taane seenaa isaa xiqqoo warra tuttuquun akkaan barbaachisaadha. Sheekni keenya abbaa maatii warra sadii yoo ta'u ijoollee 18 qaba. Kuni kanaan ta'uu waliin erga masjida kana eegalle takka maatii isatti galee waliin booharee waliin kofalee hin beeku sharaa dhaabbatee qabbana keessa qorra keessa abbummaadhaan hojii kana fudhatee hojjechaa ture. Mee takbiirtaan keessan eessa jirti? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hojii kana keessatti rakkoon baay'een isa mudatee jira. Rakkina fuula namaa dhaabbachuu arraba namaa irratti obsuudhaan sadarkaa kana irra kan ga'e yoo ta'u maal kana qofa masjida kanaaf osoo socho'aa jiru saamtonni yookiin hattoonni magaalaa Finfinnee keessatti rakkina adda addaa irraan gahanii jiranii isa hundarratti obsee sadarkaa kana geenyee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Koreewwan isa jalatti caasaan baay'eetu jira. Manguddoonni keenya qeerroo fi dargaggeessi keenya kan maqaan isaanii amma yeroon asirratti yaamuudhaaf naaf hin fuune baay'een isaanii isaan ajajamanii biyya adda addaa keessa deemanii fuula namaa dhaabbatanii masgida kanaaf
gahee olaanaa taphataa waan jiran turaniif isaan galateeffachuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan mana marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Lagaxaafoodha kan Sheek Yaasiniin durfamu hedduun bira dhaabbatee galatoomaa jennaan. Allahu Akbar. Kanatti aansuudhaan bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii baay'ee nu gargaari muhaadaraa kana akkanatti haala mijataa kanaan argamsiisuu keessatti dachii kana walqixxeessuu keessatti baay'ee nu gargaaranii bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo maqaa hawaasa keenyaatiin galatoomfachuun barbaada. Allahu Akbar. Kanatti aansuudhaan mana marii dhimmoota Islaamummaa waliigala Oromiyaadhaa hedduu galatoomfannaa waraqaa nu barreessuun deeggarsa adda addaa nu godhuudhaan hedduu galatoomfannaa galatoomaa jennaani. Walumaa galatti amma dhumarra gaheetiin jira. Masjida keenya kan sadarkaa kana gahe kana hawaasni keenya birrii namarraa walitti qabuudhaan birriin masjida kanatti bahee miliyoona 7,657,293. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hawaasni keenya kan ganda kanaa fi ganda fardoodha. Imaanaa namarraa fuudhan san osoo gara tokko hin maqsin asitti argamsiisuu isaaniitiif ulamaa'in keenya akka du'aa hinaa godhaniif akka isaan naa galatoomfatan barbaada. Allahu Akbar. Imaanaa hawaasa ummata Islaamaa akkana masjida argamsiiftanii akka mul'atu taasisanii galatoomaa. Kanatti aansuudhaan Allahu Akbar. Magaalaa Finfinneerraa adda dureedhaan Haaji Muktaar Taraddaa yeroo lubbuun kokkee nu geesse gaafa islaamii kana guunnu tasaabii simintoo nu arjoomuudhaan feerroo gubbaa kana cufnu nu arjoomuudhaan rakkoo adda addaa jalaa waan nu baaseef galatoomi jennaan. Allahu Akbar. Minisootarraa obboleessa keenya kakkaan jalan Ahmad Abbas Rabbi isa haa galatoomi jennaan. Allahu Akbar. Haa galatoomu. Awustiraaliyaarraa Suudi Arabiyaarraa warri nu bira dhaabbatan galatoomaa isiniin jenna. Keessattuu ammas hawaasa keenya keessatti ija lama ta'anii kan nu tajaajilaa turan Jam'aa Nuurus Salaam. Allahu Akbar. Jam'aa Ahlul Khayri. Allahu Akbar. Galanni keessan guddaadha isiniin jenna galatoomaa. Walumaa galatti warri waamicha keenya uwwaatanii asitti nu argamtan hundi keessanuu obboleeyyan kiyya galatoomaa Rabbi isin gahaa galatoomfatu. Galatoomaan isiniin ja'a arra guyyaa xumuraati masjida keenyaaf inshaallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Tatarri yaade መልእክት በአማርኛ እስኒፍ ደበርሱ ቢ ለጌፈዳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ሰምታችኋል አብዛኛውን ነገር አጭር ነገር ብቻ ማንሳት ፈልጋለሁ። ስለዚህ መስጊድ ታሪክ ማለት ነው። ይሄ መስጊድ አሁን የተከበሩ ሼህ አሚን ኢብሮ እንዳሉት በእነዚህ ወንድሞቻችን እሳቸው የገለጹትን ታሪክ ነው በተግባር እኔ ያየሁት በቅርበት ማለት ነው። የመጀመሪያ ቀን እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ እዚህ አካባቢ የምንኖር ሰዎች በድንኳን ውስጥ ነበረ ሲስተናገዱ የነበሩት እንግዳ ስለሆኑ ማለት ነው። እዛው ድንኳን ውስጥ ነው የመጀመሪያው ሰላት የተሰገደው። እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እንደምታውቁት ምንም አይነት መስጊድ የለም። ለ3 ዓመት አንድ ቤት ክራይ ወስደን ነው ቤት ሰው ፈቅዶልን ነው ለ3 ዓመት በረመዳን ወር አንዳንድ ወር ስንሰግድ የነበረው በረመዳን ወር 3 ተከታታይ ዓመታት። እነሱ ከመጡ በኋላ በመጡበት ቀን እራት ምሽት ላይ ነበር ሰላት ድንኳን ውስጥ ነው የሰገዱት። ከዛ በኋላ እዚች አካባቢ የሆነ ኩሽና ነበረ ምግብ የሚበስልበት እዛ ውስጥ ነው መስገድ የተጀመረው። ረመዳን ሲመጣ እነዚህ አሁን መስጊዱ የቆመበት ቦታ ስቶር ስለነበረ መስገጃ ቦታ የለም። ስለዚህ በጎ አድራጎት ከይር ስራ የሚሰሩ ሰዎች ትምህርት ቤት ሲሰሩ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲሰግዱ ፍቃድ ተሰጠ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጀማዓ የሚሰገድበት መስጊድ የነበረ ያ ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። ከዛ ትምህርት ቤት በመቀጠል ትምህርት ሲጀመር መስጊድ የግድ እንደሚያስፈልግ አሳይተዋል እነዚህ ወንድሞቻችን። ቤታቸው የምታዩት ቆርቆሮ ነው። ስለዚህ ያ ስቶር ወደ መስጊድ እንዲቀየርላቸው በወቅቱ ከንቲባ የነበሩት አደ ጫልቱ ሳኒ ውሳኔ በመስጠታቸው መስጊዱ ስቶር ውስጥ ተጀመረ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ መስጊድ እየተጠቀሙበት
ሳለ ይሄም መስጊድ መስራት አለብን። እዚህ ቆርቆሮ ውስጥ መሆን የለብንም። ቂብላውም የተስተካከለ አይደለም፣ መስተካከል አለበት አሉ። እንደ ጎረቤት ስለሆንኩ አንድ ቀን ለሹራ ጠሩ። እንዴት አድርገን ነው የምንችለው? ምን አቅም አለንና ነው ምን ሰራው? አይ ቢቆይ ይሻላል። ሼህ ማሻአላህ አሁን ቁጭ ብለው ነው ሽማግሌዎች አሉ፣ ዑለማዎች አሉ። አህመድ ልናፈርሰው ፈልገናል። ምን ትላለህ? አይ እኔ ጊዜ ብንሰጥ ይሻላል፣ አቅሙም የለንም ቦታም የለንም ማለት። በኋላ ሄድኩኝ። ጸጥ አሉና እነሱ ወስነዋል። ለካ እንደው ለፎርማሊቲ ነው ጎረቤት ብለው ለመንገር ብቻ ነው እንጂ ወስነዋል። ቆይቼ ስመጣ ቆርቆሮ አልተነካም፣ ከላይ መስጊዱ እንዳለ ነው። ስመጣ ውስጥ ተቆፍሮ ፉቲንግ ምናምን በሙሉ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው። አላሁ አክበር። የዚህ አይነት ወኔ ያላቸው ነው። ማነ ረቢቱ ኢጃራ ዶክተር ማሎ ዲሳ ማሶዳተን ኖሊንካ ተነስ እንጂ ከኛ ጋር ይሄ ነበር ወኔያቸው። እንዳሉትም ሰሩት። ወላሂ ለአዚም ምንም አይነት ቤታቸው ይሄ የምታዩት ነው። ሁሉም ማታ ረመዳን ላይ የሰበሰበውን ያለውን ለነገ አይሉም፣ ሰብስበው ነው እዚህ ያደረሱት። ስለዚህ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ኢንሻአላህ። እኔ አሁን አንድ ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ነገር አለ። እዚህ ያሉ ክርስቲያን ወንድሞቻችን አሉ። አንድ ጎረቤቴ እንዴት ሳትነግረን የመስጊድ ስራ ሆኖ እንዴት ሳትነግረን ብሎ ከባለቤቱ ጋር መጥቶ 2000 ብር እዚህ ሰጥቶኝ አሳፈረኝ። ሁሉ ጊዜም በረመዳን ከስራ ቦታ ወንድሞቻችንን መርዳት አለብን እያለ ከመስሪያ ቤቱ በማስተባበር ለረመዳን ፍጡር ያመጣላቸዋል። ዛሬ የዚህ የአቡበክር ስዲቅ መስጊድ ግንባታ ላይ እንዴት ሳትነግረኝ ብሎ 2000 ብር ይዞ መጥቷል። ኢንሻአላህ ወንድሞቻችን እንዲስረዱ ሌሎቻችንም እንጠብቃለን። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። በጣም አመሰግናለሁ። በእናንተ ስም ዘላለም ወንድሜ። አላሁ አክበር። ሙስሊም ቆፋበቲ ክርስቲያን ገንተ ኸናቱ መስጂዳ ኑቲስ ጃሩ ቀምና አከመኑት ይኒም ነየቹዳን ኦብሌስ ሸኛ ሃደ ወረይሳቲ ወጅን ዱፌ ቃርሺ ኩማላ ማፊቴ ዱፌ ጃን አላሁ አክበር። ኡመታ ከነት ቤሬ ነገር ያሊ ሰገንታ ኸና ኡሱ ሀሰው ብራተካ ከና በከነን ጀለ ሼክ ማሩፍ ኡፈኒ ቡሲ namni harkaa qabdan dhuftanii deeggarsaa masjida akka obboleessi keenya kan kiristaanaa 2000 kan nu eegaletti akka isinitti eegaltan gaa'isintu beekaa akka jammaanni jiru akka gartee naggaadee magaalaa Finfinnee irraa gad dhuftee jiru akka warra asittis jiru maaltu maal ta'uu ta'a kan jedhu sangaa haasawni dheeraan hin jiru kallattumaan gama buusiidhaatti garagallee jirra. kabajamtoota munshidoota hangaftoota raasaasii hanga quxusuu ga'utti akka ustaad Raajaa Abbaa Mancaa hundi as jiru hanga umura sagantaa kanaatti akka na wajjin turtan abdii guddaan isinirraa qaba. waliin jirraami? mee waliin jirra horii jettan harka baasa. Allahu akbar. tokko as jirraa qoonqoon eeganii ni jirti jettan galayyaa dannuu jaanii jiranii kallattumaan gama sagantaa buusitti deebinaa na jetti. खासिती सगंता हाये हाये अल्लाहु अकबर. अबो दुब्बीन अब्बा तो कोण तो इनका बुचुडान बरेसनी तो इचे तो अब्बा की अब्बा को जो चुडान कुमा चंदम आले तो काजे वो यारा नहीं. آية ست كادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتا توكوتانا غرغري فجانو يوسن نسرين ديني ودرمانانو أرانتنا غافا سنكا يادتن بربانا غيادا أمتا بوكي إجاني بيرو بوكاتين تنوبراس نيجيسي غندخين نيجيسي جنة مدمني eeysa qubsiisan hoo akkam goona hoo jedhanii erga isaan yeroo dheertuu ala turanii Finfinnee qubatan hangi tokko kaan Adaama qubatan bakka kanaa qubatan jechuu hogga dhageenye irraa gammannee achitti hoo maal nyaatan maal dhugan jennee odoo rakkannu masgiida jaaruudhaaf madrasaa jaaruudhaaf odoo midhaan eeysaa geessina jennu midhaan bira hunnee yaada jedhu dhiyeessan.
ربي جزاء سنيها خبروا قالتوا ما جنان نتيو جاين تنيا مالي أكا غافت قام ساني جاري إلمان ساني أكم بيلو إن تتافي قولات ورسانتي أرلي أكا إسان زلالم دين خيسة تورن وان إسان بك إساني إيغلان كانوا أمورتنا كما شيء نفانجا وان خرابو يجيرو بيرد أبتشون أرانتنا أكا غافة سنبيرد أبني سنجالا أرانتنا بيرد أبتشون فيسيس روحي ساني بيرد أبني أرانتنا معلومة إساني إنما إساني بيرد أبني خناف جلقبم تجرتي برين بنم تجرتي كل فين الرادوم تجرتي أرشيكم شنتمين إغلتي أرشيكم شنتمين تناني اللي رنجال النسلا أرى دريتنا أرشيكم شنتمين بنو قمتو شيخ مسجد تكما apa شيخ ينا apa bukan تكما أما ساكا مسجد دفن في أكا غير دفن تكسروا مودانا أكا نوفاتي أبليس جينيا خان أما أبا إسا عبد الله لا مسجد تكما كلا مسجد مدرسان والديوني درجوني أبني بانكيلين واجر موتوما أمننا منتي خبيرات اللي هاتو أمني أدادا خجارمي بفينو غرغارو غمو بودت تراخنينا أكنا nama dhuunfa kamana saatitti du'aa godhuuf ka ilmaan saatitti sheekan gurguddaan kun du'aa godhuuf ka qabeenya saatitti barakaa kadhatanii farantan ka jireenya isaa maatii isaa jireenya isaa gartee diinii duniyaadhaan milkii ka barbaadu nama dhuunfatti as nuu fiigu san barbaannaa qarshii 50 tabni eegalee jira خافويي سيو جرات اللي يكون شنتامي را خرق اشكم دبا خرب بي سافويي سيو يجو أنا لكم كيسين جرا الله اكبر الله أكبر حاجي مختار تردد كوي ناب أكمل ناقل نقل بشار رب بيتا حاجي مختار تردد سجنتاتنا تبي أكنا دكان دي سادي كوما دي بس الله أكبر الله أكبر ما يقولك قلبي تيتي قلنا به ديمي دنيا تنرى أنفوتي نخنينا في خني فاتي أتخنينا ربي نخننا أولك بيركفي أولك إجتي شفت يا ربي هاجي مختار خنا نعمل كيس آمين بلاني سدورات أبتي أبم آمين ربي أولين هادم آمين أبين سا خيس ربي برخاها خاي دين سا خيس ربي برخاها خاي إلمان سا خيس برخا ربها خاي على من نساء دين هبدت على من نساء دنيا هبدت خنان جزي أوندا أجي مختار خنتون إساب أفامي إلمان اتهادبر آمين إلمان اتهادبر آمين مالك أمي ديني دنيا من ساخي ستي هذا جاي آمين ربي عمل كيف أشوفكم دي بس دي ترى رانو قديم بوسنا لا كلا أسرع كتنينو أما إرجو الباني ربي كنون دي بيسين إرجو الخاني ربي كنون دي بيسين إرجو دي بس دي أينه دي بلا مرة كنون دي بيسين أبو إتناي منكا حاج بيان تقول جرا سلا حاج مختار جرا وانا kuma dhibba lamaan jiraa jee itti nama itti olanaa ta'uu itti naa ta'u walan itti naa himani kuma dhibba sadeen sana dhaqanii haaji bayaa kuma dhibba lamaan jiraa jee afannaa ni taati ni afannaa haaji lee hunda rabbi amin beekuudha haaji bayaa rabbi oliin haa deemu amiin qarshii kun dhibba lama jechuun gabeeti maallaqa safaadhaan seen maalleen kun bar ilmoo ofiitti gisee kenna maal nuta boo maalleen dillu kun qarshii hanganni geessu ja'anii akkana olii qaqqabanii dirki tutti kenna tujjaara ala jebeeta qilaal abdii mee qarshii hangana naa kenna hoggula magaafii gaafatu malee hin kennuuf akkasii miti masgiida immoo gaafuma takkaan fiiganii kun dhibba sadii kun dhibba lama ummata kana rabbi amiin keessa amiin olii rabbi isaan haa deemu amiin diinii duniyaa badhaadhanii amiin asnaa fiigiga guyyaa jabaa dhalaal guyyaan kun guyyaa gaafa qabu gaafa laga xaafoo laga daadhiisan amma duraas gaafa qabaachuu ture gaafa qubsumaa san gaafa ummanni keenya akka rakkate san jennee har'aan tana gaafa waan jabduudhaan isaan bira dhaabbannu guyyaa jabaadha guyyaan maallaqni arrarraa ol haayyattu bakki inni fagoo dhaqullee hin jirtu wanni arraan tana ummata kanarraa ol haayyattu
guyyaa beelawaan sanii gadii miti guyyaa jaba jirraa asnaa fiigi rabbi siyaa milkeessu hawwatu hin fagaatin oduu bareeddu malee bisin infagaatu dhibbata kafaa yoo dhufte beeku hin qabne rabbi naa sattan shantam dhibbata kana kana xiqqoo as turraa kam jettan bakka tana xiqqoo turraami habuun kun dhibba lamaa bakka jabdu jirra VIP dha amma VIP beek nama waa xiqqoo dhaqqabata إسلام ما بدأته بدأ سربي قدا لبون تنيا دين خنيا فمالي فنتان فدا خالف القونا سنة نبي الهدى خالف القونا سنة نبي الهدى أكلوا قدته دين إسلام أخني Rakada أكلوا قدته دين إسلام أخني kota jarakada أكلوا قدته دين إسلام أخني خطا جراكدا جنة جزاني silki maalii qabda بس يقول دلوي حساستي أشيلتي أشيلن قليني an silkii maal qabdan jaani kooy dhaabbadhu ورا وري. هاجتي دان دعائي دان haaji ورا murtaar هاجتي هاجي لي لما ريفو دبرنتي دان برخا ماتي دا برخا ديني دنيا دا دعائي شيكني دعائي أوغاني في كم نبلا من تنخي ساباني شيكوتيتو يو أفاني من دبن نلي بيخ قلبي ساني قمت دون اسمي قلبي شيكان أرانتنا دنيا قمتي دين بكبوان رسولا نبيوت بكبوان أكسيمي العلماء ورثة الأنبياء قالتوا أنبيوتاتي قلبي سانينا قمت شيفته قلبي هواسا خنا قلبي دين قمت دوتن قلبي قرآن قمت قلبي جارمية مسجدا قمت دوتنا أرانتنا قمت شيفته ربي قمت شو من السيقلت من خيكسي أول سينا سيك عملي قمت شو والخوف الشيسو ملي ربي من خيك راها قبل amiin ذكري كما كمانا إمام قرآن حفظي ملي من خيك راها ربي قبل amiin أصدفي أسفيقا هنقص ما جرى فكاك يقول الله قبل angasuma jiraas oggaan gamana laalis nama ifooquun dhabee shee maalu bakki jee takka irraa baasa du'aa kana goisaa jeetaan Allahu Akbar. tanaan sirree sirree bijaaje دعاء هاجي لما كان ينفي الشيء معروف إساءته أكيد تبكي يسنى رابط خلاص inni amunu ishee maalu isin irraa hin fuudha bakka tanatti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله jarri boodaaf na afatanii amma irraa hin fuudha dirqamaan itti qaba jarri boodaaf na kaayyatan nin beekamoo alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbi masjiida kana beeksisiisin آمين amiin jettaniifa baga rabbiin xumursiisiniin jeeban maa jetteen deebii qabdire laal silaa bar guyyaa tokko namni tokko Ibraahim al-Habrii jedhama ragalee jira karaa lubbaa boor ol deema karaa lubbaa boor ol deema በአማርኛም ፈጨዋለሁ ችግር የለም osoo karaa Ilubaaboor kana ol deemuuti yaacii bakka jedhamtu tokkotti isaa miti rabbiin dureessa ammoo qarshii sadii miskiintittiin keessa buufattee rabbiin biratti waa barbaadutu duuba jira saniif dubaan bis akkam jettan warri qarshii 100,000 warri qarshii 50,000 warri qarshii 200,000 wallahi qarshii 300 sana qarshii takka caalu jira
jennani maal namatu yudaa fanside abbaadhaan maana deessan ani barachuun barbaadu jiraachuun barbaadu qoonqoof ta'abuun barbaadu waa tokko uffachuun barbaadu nyaachuun barbaadu kophee kaayyachuun barbaadu uffachuun barbaadu waa takkan barbaadu waanuma duniyaa kana irratti na argamtaniif yakkaan dhaqe mana murtiitti matee jira waan jedhitti mooji kana mana murtiitti matamanii jiran haadha abbaan yoo har'a bakkatti guddifannu qabaanne akkatti guddifannu ni beeyna moo kanaa miti ni beeyna miti taayicha tolfannaan maaloon rakkoon qabu jette jedhani maaloon jara keenya rabbitti nu hamilkeessu akkitti masjiidni keenya bahu ani mataa kootiif gumaannin masjiida kana keessaa qabu sibiila tokko moo qorqorroo takka moo umni kiyya muktaar taraddaa birrii 300 masjiida kanaa kennuurraan hin jalqabne osoo silaa duniyaa kennuu nama jalaa fittee kan isaa jalatti harkatti naftu sila wallaahi mi alhamdulillah jala nama kana rabbiin nu baay'isu amiin muktaar suni yoo sababa buqqaatu taasisu waan biraa fuunu ni beeyna sababa kanaaf waan biraa fuunu ni beeyna akka agartee isa qofitti dhaafaa daataa ta'e wanni rabbiin naggaadee gurguddaa asitti hin baay'isiniif miskiina kan harkaa waa fuudhee ittiin ijaarrachiisuuf maal jettan naggaadeen bakka waa kennuu kana hin baay'atanu duraanis qarshii 950 keessaa qabaa jedhan maal jettan jaran alhamdulillah duniyaan silaahu hamma inni itti kennu caala rabbiin as kennu fi ta'a rabbiin itti kennu ambulukeetii 200 isinii bita. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Amma dubbiin gama sheekanii deebitee jirte. Ustaaz Raajaa waa jedhe geessanii meeqa jee bulukeetii 200 isinii bitaa jee Allahu akbar. Gama sheekotaa deebitee jirti. والله نبي أبيسو مي شيخ معروف كتابه وقتك لا لما بليس كان يسراب بتقول قام نساء هر كافي ميل تكجيات كونيون طلب أكسما وجه أمو مسجد الرا خيسافون كبوجي وان كيشاك أبوها تعوتي في الرافد دعائي فدا فيا فدا وان تيف شيخ معروف قبالي دعائي ورين دبرني في حتى أستاذ راجاتي فيس بلوكيتا نبلا بغير كبري فيس أكا دعائي كودن أسمان جما خفوما نبلا ما هاجي بيان إمرو تجرا أكسما هاجي مختار محمد تردى تجرا إسان أمكا ورين برا مكا أنا كوان أبنيتي نجا روزان أبنيتي عبد الرحمن أمي جدرا كارشي كوما كودا دي في نبتا كابي شانتان هذا في أباخ يا دعاء كودا يتي الله أكبر ربي سي عامل كيسو جنال سيدا سيجي انتصار أحمد أباخ قباخ يا دعاء كودا يتي مالا كتير قوتي جرتي جان خلاص قاعدوا برتونينيس وري أستاذ شيء معروف يواجهون بها كما شيء معروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وني نسيت دامدو حرارجي قدرنا ونفله wanni ni isin dhaamu salaamtaa qaceello nu jala deebisu taaka jaa qaceello takbiirtaa laftummaan tunutti haajamtimmas nuti kanuma jechuu bicha odon ta'e lafti tunis itti haajamti takbiirtaa qaceellotti jedhu Allahu akbar itti aansee mee warri rabbiin oofee biyya tana fidee laga xaafoo fidee sababa isaaniitii rabbiin bakka tanatti ulamaa'ii babbareedduu qaqqaalii daa'iwwan kabiraatii isaanii jecha afeerraa dhuftan hundi keessanuu warra buqqee bakka tana dhufeef alhamdulillaahi akka jettaniin isin gaafadha alhamdulillaahi rabbil aalamiin maaliif tana isiniin jee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إسواتك نجالة خيسا خير إسرين جر جالة نيجي وان بين الجج
واجري مو خير كيس إسني جرت جبتني جاء ربي سبحانه وتعالى ربي نك غدغديتي خدلغتانا نو سومالي بقتن فكينا بقتانتي توقفا دراتي في فينيدتي سنجلتي الحمد لله رب العالمين جاء سجل الفدا الحمد لله رب العالمين في مالك قال لي دكوي دنجينا علماء انت ككت هرك ربي جلسني كمنان أكدابا وفتني ترى ربي رايسني فوق تيسي شكري بدامي الحمد لله رب العالمين خانت عن سودان واني جت سودان نو دبين ثنا علماء انت ينعرف ترى أسر راها سويتو تنا ربي سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 100 سنابل في كل حبة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ربي سبحانه وتعالى قرر كيس نزديبسا نمني ربين أبين بركوبة أبو نمبانو متسوما بانا لنما براتوكم بان آيان نكون نما ربي واتكوبة أبو بانا مليخا وما أركان قمني دعا ومسيقون ولو في دعا مسجد هنا ما سجانة تلالامي ما تلال مسجد هنا نقر تابي मैं मस्जिद खाना रब्बी बक्कान आ गयो आमीन जीगा आबेन्या माल्ला का खीसा नमाती बहु भी तत्ताजे मुबक्कता नबुने रब्बी राय फोडू दुने हर का बनी बे किफत हर का बनी मस्जिद खाना रब्बी बक्कान नु आ गयो मस्जिद खाना रब्बी बक्कान नु आ गयो या रब्बी लगे ताफो जिर्रा मस्जिद नि बनाता जानी या रब्बी नु चुफी खाम मस्जिदा مالك إنك أبون تفا خارب مرافونا ورب كتنرى حتى كلين سبوبالا مهادرة لقد آفو تنهردو فوق الجروهدي نمني الدنيا رجل والرأس نوجه مهادرة قدوك أبا واندن دو أكا قلقل الرد مريت ببكتنا يانو هرك ربي جلق بأنجزة تكرب الرافو أكا مزيدة خانا جندل خانا واتك نفسبني هندد نفسبني مالي كجلانا إسمي يا إكربين قلما قو فيتني وجه بربادي هذا كفر رتي ما مزين كنت فمو نامي أوكا بيجانا مي علماء انت جاسر كرب بجلنا كبا وجه كنت رب الرافون وجند خنا مزين كنا كشوفمو إنسان اللي من مزين خنا جارو أكرب بين إنسان الجارو حصلا وفي دبتو كبا من ربي وفدرو دبرسن إنسان تسكرب بين التجارو هر كرب بجلنا كبا يا ربي مزين خنا قلما نوجي يا ربي مزين خنا قلما نوجي هنگا إنسان سمي غيث أولوفو بربادن إنساني أولوفي يا ربي من إنسان تسير رجاري من غيث نسكا خنجال ربي سير رتي حاجار يا ربي آمين يا ربي آمين إرقا خنجين نبودا نمني خرا ربي خيستي هوري إساء خنتي ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي مثال هدو قد وبالمثال يتديه المقال قرآن خيست مثال هدو نقول دبين نوغلتو نمني هوري إسا خرا ربي خيستي خنتي أكا نما فري تكا فجاسي فري تكتين سن أزلا تربا مغرسيتي أزلان تربان سن فري إبا تكا نالتي إبا تربا والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إرقم ربي صلى الله عليه وسلم حديث خيستي استي خناف دجاي سني قدمتي بانكي رحمن كيسا خايتو ديمتن خسارون ديمتن نمني قرشي كما دبا فيدي حكومة دبا لما فيدي نتي خبر بانو ورنا نافي فيندي مالك كما دبا في كما دبا لما بيتامي مخينا اللي يوم الزيدة خناخن ننما فيناني سنينجي خمخينا خنيتي مصر رمافون سيقال تيلان الله أكبر خمانا لما سدي جارتك أبو دبي تكربية تخني خدو فيجيس علماء أمتنا دعاء تقولا ربي دنديتي إساتين من في النهي خيساني برندا من سامك جل ربي هاتاسس آمين جاتو في برخا أولو في منا تكو خنة جيم بانا دكي كاري كما تكخنة خجيم بانا لالا نما مالك مليون تكخنة خجيم بانا سناسر راتشي جيرا في سنجي قد تجي جيرا تنفيد جيرا في الفيلم قل لنونا في جتة ستي ممان تيجي سنجي دوبين وركما دبافي كما دبلما دعائي نقونا في خميلية بربان هدتشي كاري كما تكنو خنو بربان هدعائي لنولمائي والفوتي تشد برسيتو بربانا هي بربادني هكذا نبربادني مي إيسا أفانجتو ندي
إذا في الرقابة في الجرون ودبنا بليس الله أكبر تكبير تكبير ورا ليفهم ترى أرشيكم اللي بصديق النسان هالكرب جلنا قبلهم ولله خزائن السماوات والأرض مختار تردى هاجي مختار ترداكم اللي بصديق النسان بليانا تريليانا ربي ساها خنو من ربي شوفونا جيت خني ربي رزقي ساها ساكو ولا رزقي لا إسافا بنمتو ولا ملكي لا إسافا بنمتو فكتنا نمر فيقا إساتي آنو بربان نمي نما مختار هاجي مختار تردتي آنو نجر تندريتنا خيسا بكتنا هو تعالى ربي نسبيه قاديرو قبرو تنكيا قبيننا نسبيران أبو خانا نخلنا تموني أوساني إسن يقول الجرا خوتو بكتنا أكرب من قدو إسا براق أبو سيبانو أكرب خزنا إسا راسي ساقو سيقول الجرا مسجد خنا شفوفي ربي في ما سواني بكتنا نفنيف نافي أتيس أرى مسجد نكون شفمنان حاجة تيسا ندلو شفمته ركنا دنيا آخرا خيسن الجرو هند ربي سن الراها شفو حاجة تيسا ربي سنها باسو حاجة تيسا ربي سنها باسو मैं वर्रा कुमारी बलमात कुमारी बसदी कुमारी बत्ती वर्रियानु हिंजिर सरी अस्कई सदमा होता गा बकतना दुफ्तनी खदवाई फुलतू फेतन खाओल बाऊ फेतन रब पोलिसिंग बावसो होत तू गमन आना सिर तोर बैलाल मदरका खाना रती दुआई अजाइबा अकर गतु उलमा इंते नतु नक दुआई सिगोत मस्जिद खाना चुफ्ते का हाजत थे था दुनिया था आखिरा हुंती चुफमतु दद्दा फिसी एवुल जिरा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आइए हरर बास्तिना रशाद मकान सा बोले बुलबुलर्रा अल्लाहु अकबर तकबीर 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 ए रशाद नमनी जामू बोले बुलबुलर्राई नमा अजाइबात अर्शी कुमन्नी पलमा मस्जिद खना चुफू डफके नेती जिरे रब्बी साहा गन्नु हरर बातिना ला माल जेता हाये अल्लाहु अकबर तकबीर और फुट इंतानी तकबीर ता अल्लाहु अकबर तकबीर ता हिंजन अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इत्तिजाबी से अल्लाहु अकबर शेख उस्मान दुरीला सगले इसात निलफय मजलिस इसा आदिया मुकादा और शेनी लफाय बरूस अक्कसीमल तू कैसे जिरा अक्कसमा वजीन हदीस कुरान बबरेदा इसने रगत अंगला से विचार रतिंदीसु कार्शिकुम शंतम अल्लाहु अकबर तकबीर योम वाई अंगन कफा वाई सबबा वाई खाना कफा शेख हबीब रोदा अल्लाहु अकबर कार्शिकुम शंतम अल्लाहु ulama intenya akuma hadisa qur'ana gogoto qalbi tay sambante isi kaysa kaysu malak askunu Allahu akbar Muhammad masjid ganda sumayyara buluketa biri kuntakka Allahu akbar takbir Jamal Sultan Karshi kumashantam Allahu akbar Jamal Sultan Karshi kumashantam ما شاء الله هيه هيه عليكم شنتم دقيقة الله أكبر ملينا سارن ملينا خنمونا بكمته أرتاس ملينا ما خنو والتجتنين الركلا له أرشيكم شنتم خنيتين جدا دعائنا بلا برا بارنا رفاقي ساجتين سلام الله أكبر بليتنا يرو أمني خينا بيريج أمسان تروح خيسات خيساتي ميريا تكهدو دان تنبيه كونته هيه أرشيكم شنتم غيارة ترى الله أكبر شيخ كدير تخلو في دين وفي زهر الرا خلو زهر النجيفة جنجرت ربي درجائي ولا فولو آمين حمد رب الراها قبو آمين خير ربي سيب والانتهاء قبو
أبو حركة كذا نبني أنا ولي تكون توفيس الله ربي في ديار كيسن الرهاجيسو يا رب يا آمين وكما شنتبه كما نباب وتنسني أكا كرشي كما خدان كما تكا كما لما نملي خنوم مليون يسن الرتي هاروب يا رب يا آمين أبو مليون يسن الرتي هاروب